Hello, tuni KUKI channel vejosi na bon bin lim na hibin koi ta bang hi chi channel subscribe nai lo na vai subscribe an ke bol ven lang a koma bell icon chu ola koi le chun hita chu aphat chenga update na mu jing the hi ti jong chu iga sei thewin tin mi khan khat chu nen dong ji win KUKI channel hin iti bel update nan bol ji hamati in hi chi KUKI channel a hi hita ka sei ma banga chu professional ta ki cm a hi lo je na phat chenga hi time fix set na he ahung ke bol thei po in aji chu office kai to ki thua EIMI ho inam ading ngai na a ngai na JANLHA chu hita chu hal khat hung ki bol do a ei pa wa hung ki le do ji a hi in hi cha chu a time hi fix set hi chi pung hi za na hi release ding a hi pung hi za chat na hi update hung ki bol ding a hi ti ho hi ki sei thei lo ai ji chun chi bell icon chu ola koi la chun update hung ki bol cheng le nangin namu jing the hi in na no phat le ta chu nangin jong na ki vet the hi ti chu ga sei ma sat no hin din tu a hi Burma chung chang ana sei ki no hitin Burma boy na hi asang deu jengen a hin la hi chi Burma boy na isei ma sangwin halkhat announcement ti dan dewa ikiven theina ding wa halkhat covid-19 chung chang ga sei hitin covid-19 hi second wave ativin second wave hi ahung kit nen ahung tha pung kit nen hi chiwa hi mi gam izat ham khat hin lockdown jong aphung kit ta win lockdown na ki pan kit ta in kumma sa chu covid-19 je a lockdown ho chun het dewa hi in hi chi to banga chu gam izat ham khat na hi lockdown hi tai chi lajing a hi in eho gama chong hi eho India gam sunga jong state jat chom choma hi lockdown to bang tai ma ho achi jing na lai jin aban le hi ta he ani chenga mi hi covid-19 positive hi apun be deu jing in India in covid-19 vaccine amu do wanga hi tu chana hi mizo se hi ta chu ki pezo nai lo a hi je chun ki veng the mo te ti chu iga ki het sa ma sa no hin tin tu hin Burma boina ana seyo hitin Burma hi a boy le zengin janlha a thu ki mu DUNGJUI a chu eho gamgi a jong boina sangta an hlungin aban le iso piu inam chan pi eho KUKI nam chan pi ho ngel jong hita chu anatong khatai ti a chu TULHUT akimu in aban le phat short pi jong chu hita chu kikap to na anane veti a jong chu TULHUT akimu kit nen aban le ga het be dinga chu ka sei ma banga hi chi amun amol ho hi hoita a ki sei ji ai le Burma ho hin chance la na anane jiwin hi a chu hi choi hoita in vet sa daw hitin alim hi mo ta oten a hin la e ho pawa chu na het thei so ke deu ka ta sanin a thu chu hoita an ngai leo chun na het thiam deu a hi in chi Burma le India ki ka a boulder se a hi Manipur le Mizoram chan gaya hi chi boulder ho a hi EIMI ei thing hlang ho te dim hian lang mizo han lang KUKI han lang hi jong le hi ta chu ki cheng dim set na hi in janlha a chu news ki mu dan DUNGJUI a chu tamu hi more to kinai lang a hi ta in more to kilometer izat ham khat bawa hi ki hit na hi in India jong hin boulder hoita a hi chi Manipur le Mizoram boulder hi hoita a kha lo na hi aji chu e ho hi ita hi a boulder ai chen wa ki khat hi India ai chen wa ki khat hi Burma ai chen je wa hi Burma in jong India sunga hi 16 kilometer chan hi visa ngai lo hita passport ho ngai lo wa hi ga gam khat ki chot to theina dingai India sunglang hian lang Burma sunglang hi jong le 16 kilometer hita chu ima cha ngai lo wa ki chot to theina dingai hi lampi a hon jeng hi in hi chi lampi a hon DUNGJUI a chu e ho jong hita hi ki ho to le vai le hi chi lai ka hi e ho hi ki tang den hi vin aki akhat hi Burma vin aki akhat hi India hi vin tu aga het thei dinga chu more to kinai more hi her so ke de hi in Manipur langa ti chu India langa ho hin more khopi het de hin more khopi a ko na hi kilometer izat ham khat iga chi ai le chun ni chi tamu ki ti khopi hi kilhung a hi in chi more
ako na kianga zong ga alhun jing na thei mun chu a hi in hi chelai muna chu sepai ho cha dan phat lo dan chu mahazon khat sanajo khat hi ala pi go nu vai le chapa chun a phal po in aban asum ho zong ala pi go nai le hi ta chu a phal lo je a chu sepai ho hin hunama athil ho a hi lovai la asum ho chu la pi dinga ti vai le aman jong security ho aga ko win security ti chu khosung veng tup ho volunteer ti ding hi in ama ho cho ko win hi ta chu sepai hon hi chi bol go ve ti a hi ai ase ai le hi cho chun aga apan pi gon vai le sepai hon thal an hawin hi chawang chu mi tampi an thi mi ni mi thumlang an thi tai ti a jong chu news a chu mu a hi in aban le janlha 26 March nilha ajong chu hita eho anai la a ho India to Burma gamgi a cheng ho nam phalong hia wal pabung hia ichlai la a ho EIMI KUKI hongen ki cheng a hi in ama ho jong hi a inu dal ha a hita cha inu wa jong ngam talowa mun choma gamla apo a hi lawai le sepai hong hlun theilo na ding mun thip khatnai hita chu ki sel jiu a hi ti a jong chu news akimo in janlha a pungsom la khat pungsom le ni lang chana jong chu thal hi ti chun agingin aban le EIMI KUKI mi ho wal pabung ho en lang a hi lo le nam phalong ho jong le ama ho chu India le Burma gamgi ki ka a chu gamang aumin hi chlai la a chu agi den ta ve ti a jong chu thulhut mu a hi in hi chi sepai ho Burma sepai ho hin India le Burma bol dara hi line a bol jeng a hin hi ta chu line a ki goluwa mi pi azam do ding ho hi atin jeng a hin aji chu phat masalanga jong chu mi izat ham khat refugee a hung zame ti chu anaki sei ta in hi je a chu ama ho hin azam kit thelo na ding wa chu hoi ta a tu chunga hi police ho si hi lo ai lo le sepai mai hi ta lo tat mado ti ho loi hi chu ho loi khu an sol ai hi ta in hi chi tat mado jong hi phat masalanga chu nen dong oven ni ipiham na ti vin ni chi tat mado ki ti pen hi ai le chun military hen lang ai lo le armed force ti chu air force yan lang navy jong lai ta chu ki pun khom wa ama hi selected ti ding a hen e ho India a commando iti type ho type hi di dan a hi in sepai air force lang hian lang ai lo le navy yan lang police jong lai ta chu ama on select a bol wa hi chi wa ko na chu hi chi tatmado he aphu do a hi in hi chi tatmado hi a sei ahung ki seida na chu 27 December 1941 a ki phu do a he ativin aban le hi chi hi Ministry of Defense noya hi in Deputy Commissioner in Chief chu a hi ai le chun Vice Senior General Siowin a hi in amin chu aban le CNC ti chu Commander in Chief chu a hi ai le tu a Senior General Ming Ong Leng lang kiti e chapa khwa hi in tu a sepai la a jong alien pen pa mingong ling ama kho a hi in aban le hi chiwa hi navy air force aban le police ti ho ama oi ki tho to wa hi chi army hi asiamo e hi chi sepai asiamo hi in hi chi sepai siam na a hi US dollar 2.4 billion asu lut no hi ti a chu 2014 a chu ana saving aban le ama ho hi ga saiding a chu ho langa black cat commando ti ho tai ma khu futa ai lo le fitta a hi win ama ho hin boulder hi ta he anga awa Burma ho hi gamdanga ko na jam do thailo dinga choi ta chu atin je wa chu janlha EIMI e ho KUKI mi ho jong chu India hung hleilut no ma ai wanga hung hleilut thailo mi tampi jong ano a hin la mi tampi a khen khat jong chu a hung hleilut thowe ti a jong chu a ki sein a hin la itiam khatna
Sepai hon amu do ho wang chu hi ta chung lei lut thei lo aban le Sepai ho in amu mu jong chu hi ta chu akap tho jeng ji wa chu mi pi hin akicha no wa ai nu wa jong cheng am ta lo gamla po wa hi ta chu agi ve ti chan ge ya hi het a hi ta in a hi the ya hi le ama ho ding a jong hi taunan ga gel do te ti chu ka hin tep nom kami pi ho kan tep nom hi in aban le jan ha a news a in seima bangovin tuni a hi Burma military hon armed force day ti chu anaman diu a he ti chu in a savin tuni a chu anamangovin hi chi 76 hlin na kum som sagila gup hlin na armed force day anamangovin hi chi hi may pito atiu khopi sunga ho anamano a hi in hi china a hi Russia in jong a hin op me ti chu news a ko na chu mu a hi in Russia ho mi phabe Sepai ho to hi chi ama ho president pa ho loi ahungwin hi chi Burma armed force day hi a hin nit pi ve ti jong chu mu thei a hi in hi chi ba hi imacha boina lovin nom ta in hi ta chu ama ho armed force day hi manchai a hi tai ti jong chu i het de wa tu ni a hi kan phon do hin tin Burma ho hin tu chana hi plan nasata agong na livin tu chana hi democracy a agamu khial ding hi alungu hal chakhat jong akhinai poi ti change ya chu phon do na news BBC news a chu mu a hi in aban le hi chi Burma hon I chanham khatna pan an la be diu aban le Russia in jong galvan hita chu soplai an bol bedding tai ma hi news a ko na chu mu a hi in Burma in akichat pen chu China a hi in a hin la tu a hi Burma hin China hi akithopi a hi in China in jong Burma hi hita chu akithopi kit a hi iti akithopi ham iti aile Burma hin China ko ma hi thil iza kai hi acho a hi in China adinga jong hi a business mun len pen a business china pen asummu na pen chu Burma a hi in je a chu China jong hin Burma hi asu lung oi ngai a hi in aban le Burma jong hin China hi asu lung oi lo wai le China hin an support lo ni chu hi chwa hi UN hung lut jeng the ai je chun Burma jong hin China te kha hi a khol le ti chu tu ni a hi iga het theiding ba kan ta lang hin tin aban le a China ding in hi chi Federal Army hin phu do ding ti jong chu news khen khatna chu aki phu do tai khoti tai ti hong a savin a hin la tu chana hi approve nai lo a hi wanga chu mi pi zo se kinep na chu hi chi Federal Army bo hin hi chi igam sung hi a khial theu a hi ti a chu nama ho jong hin kinep na neva tula hi mi pi hi ta chu lampi a wa a ki zot na nei be elova ita chu silent protest lang jo a hi achi pi jing ve ti chu tuni kuki channel a iga sei theu hin tin a chaina tingin hi chi news a hi po in kuki channel a ko na tep nom na inam mi teo again theidan hi iga vet nai le lainat au min zan jong le imut jong le anom thei ta po in hi je a chu a hi thei le inam gol hango hin pan law han lang hi chi Burma boy sunga hi boldara ho hi I ati le India gam sunga hi aki puilu theidem ti hi pan killa lewang chu hoi le ente hi chi kei lungela kan sei a hi in aban le hobung langa ki khop tiang uzong le hobung lam kai hon jong taunan gel do te inam chanpiu Burma a boldara cheng ho hi gen thei ha sata a ta cho in wa jong cheng am lo wa an le tui jong phate a neta lo hi ji wa chu taunan ga gel do te ti chu kuki channel mina kan tep nom naw ne hi vi tuni kuki channel a sei theu hi chan chui tan te ka ki pa e